Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Ki noilam bagi dikhot jong Khasi Students Union Southwest Khasiels District hakakatnyo terek jembang arajar arfway kila Hiar Jurip ya ka Mawkyrwat Community Health Center kenang ban snguthu alor ki jingpen kre jong katnat ka koi ka khia ya kini ka jaka ajing sumar hapo kani ke distrik hadien baka klam jingpang COVID-19 kala nang Kiew stat bha hakini khindiat sngi hapo ka Southwest Khasiels District ha kani ke jing Jurip ki noilam jong ka seng gilayo ala ru bane keren bat bane selok bat u Dr. WL Lari halor ka jingpen kre ikitiar ajing sumar syaki nongpang nadu ki medical oxygen ki jingthia bat kiwei de ki jingdan kam ban ajing sumar syaki nongpang Hakwe pat kebenta nak liang kaki isu kelapan pauru ya kajing sokia halor kajing keno bakadon kajing le authority jong kibor penia jong ni hospital ya kabam kedi kabaki pat ba nong thiapang kila ujor ya kajing bombiang kabam kedi da kabakam bat keno ru ba kajing bam kala long tek kum kajing bam senyang nak kaliang jengi kum ka ki isu mokro circle ngila yo bani kendu akan dikasni ban le jengo ya ka mokro sisi beliau banyak kendu di Dr. WL Nari beliau banyak keren beliau di jubab nai kebai letu berkecing pekrek akabedi berka ni ka jinjia nak COVID-19 layat cecai bahasa kemat bat ni sengok kumenru ban ong ba namar ketum kecing keren kecing ibu doktor pau kadang kecing kerman ke distrik kejongi namar batat bagi tiap kita ki bagi jimpen krek nak tahu banyak kun dengan klam ki layar cecai bat ni layar kejintip bah kan ke distrik kejongi mentah kila don arteli ki ventilator ki oksigen tank sudah don kemasau kau beli yang ta ki don rugi jintia tak corona center perusahaan pau teli ndai ke ba kejimi nak kejing keren kalau ka bakam ka pendia ini kalau ba hari mengilik jintip bah nak kalian jung Dr. Nari uhaban bat lai satu lagi kam uhaban be yakini kikam kiba undun syuk wat kapor yala de ban samthai te ka be de bat ki kejing operate ya ka ultrasound ru di Dr. Nari hi ban le katan rai ke jubab ko bangiyo na u kalong ba umdun por mar uhaban be ka be de bat kini kakam ka be de kini COVID-19 nang ta ki wipat ki kam ki bede kani kalong ka baya penbit penbiang nak beta ki kani ka vaksin ka barang yat syat mata ka distrik jongi ti kata kadi ka we ka ba kam pendok mesin pindiat namar ba nyui we breu labat saw santli ki kam namar don ki wipat ki doktor ki bala ti ka jing yui ki jongi ka seng kalong ba ka sarkar ki babun ki khap hi ka pha ya kita ki doktor ban pulih dekat government quotation ke bagi ong de hendak kini ki doktor ki babun sin i kembang ki kuak kam hari ki doktor ki bahaban lek private ki kuak kam hari kimio kata quotation ka sarkar dikani kalong ba kumsi benta bangin pen pau ka sarkar ba kadai ban napet ban pa kita ki bru ki ba tak hok ban sakri kam kum kita ki doktor yang sarkar Andre bakum kan di kapor ni ai ka keju kapor ka jing ai musim nak bentak ka health department po Mawkyrwat ka ba kanang ye saprang banang pen krek namar ngibla batip la syai la singi hadu kat no ka Kiew kan ka klam po ka distrik ke jongi namar mentahi ru ni sngo ba kidang bun ba ki kes ki banang Kiew tenre ni ai musim ya ki nang tre jong ka health department ba ki dei ki ba dutia dudam nak mentah bane kun no kena ka distrik jongi kan light nak ka klam di nak kalian jongi ni ai ka jing yaro bagi ai ka jing ai musim bagi nak tray lang ru ban pesutu lai kalau ki pajba ya ki nang snong hi bangi na tray lang berhel department kena mengela banyak kun ya kan ka klam ka jing ut jing nam jong ki pajba ki ba khia pang hapo Mawkyrwat CSC ha ka bedei bat ka bam ka nakaliang jong seng ngalej ban jungo ban khme bat ni lalap ya kijing sya ha bayade berkawam kepala ai hang thi ki nongpang kalong ka e ka ba kum ki breu ngim mla ban priang
Namar kabam kepala ai ginong pang hang thi kalong thik kumba ai bam yaki mrat mdaisu iti breu namar kabam ha kajing sisa ka sorkar ha kini kising gipor gunta kalamang ya ha kador kandai polengka wei nong pang rei kai ka bas sungu pla ni po si Mawkyrwat kalong bahaduk menta kitang peneksa ya kador ban ai bam kinong pang ha kador kandai polengka te batna hakador lai po tingka batna kaliang jong kaseng ni dasngo kya hadu kata akabede batkani kabam kaba na kaliang jong ki nong aibam hang hakani ka hostal lasu aibam tangdep ya kinong pang bat na kaliang jong kaseng ni sngo ban pentu ya kibor badai ban pet ba lakumno ro kidai ban penbiang ya kabam kadi ya kinong pang kibatiak pang hakani hostal kumba kalonglem akiwei ke hospital bat na kaliang jong kaseng ni kentu ya ka sorkar bat kunjuk ro ya ki doktor bapet bat inchat akan ni hospital ba kin thaulinti ni ban pensugau ya ka kubor ka ba ki nongpang ki nongthiapang hang ti po hospital kimat lingba kabam kadi ka ba kambiang bat kum kaseng hi ngisno ba kani kadai ka benta ba ka sorkar kan pai khangat lem ya kinong pang di buwan tiap pang ni po Mawkyrwat si ya ki oxygen sanda dum ta po Mawkyrwat te kini type B ni dan hadu sopo tri mun ba he sanda ni dan sopo tri nang yo men khat tri men singi sa jang pan ni sotu balang sa dun kam ni nang pan ni yo khat tri men sa singi sa jang dan dan taman ba ki type B pat cylinder ni dan hadu ida lain factory itu berkamalan itu berkamlang handi ban transfer efficient general kata pan ni pat suhun tentang ya pan suki oxygen concentrator mun oxygen concentrator ki mesti di ba mi oxygen nak basu plok akalai itu ki manual dan ni pat kali basu plok akalai ka kam lain asam boleh pat mereka kam merah jadi kam dunia juga nama ka sutan ikan dari air tu ni mesin ka concentrator jika tu midan mentah santri nggak ada nubah kata, ini lah, yo yang mensat ini santri lah yo yang, oksigen concentrator. Di sini nama tak oksigen mah. Jadi kalau sebenarnya kalau ngi ke ventilator nggak ada mentah, ventilator nama apa? Kayak oksigen yang dan kamu nama type C, kategori C berkategori di patient. Kategori C patient ini kebadan kamu oksigen. Kategori C badan oksigen. Because ada pengidan satu kategori C badan oksigen. Especially di marketed nama kategori COVID badan kamu oksigen. Dan ni rambut asal nomor ini babon kes kita kira asam terbentuk kategori A dan B. Jadi kategori C dan asal region ya. Teka ventilator ni lekoi ventilator mis one bed. Kadang sekoi badan tu ventilator kalau portable ventilator. Kita asli ventilator koi badan tu badan. Kalau kita ventilator ni dalam ini bypass. Bypass berkiri di non-invasive ventilator. Kiri ventilator ni tambah pindik di mesin badan. Jadi barang di oksigen masih tambah di ventilator yang di non-invasive ventilator kamret. Kita ni dan arteri. Kita iba pastan by apa corona care center. Kita hindi na yang di ambulans tu ila tani ki ambulans santri kita ke jong government atau Mawkyrwat blok kita santri di ambulans. Jong government arteri private ambulans ila requisition. Mencari requisition requisition. Matau sedang lu lari kita requisition kita dapat ini. Dan ni ko lu ni dan tang ki arteri ki government ambulans bat koi private ambulans jong medis kan kita iki bengayok ni home isolation kit nama kini ni berapa posted for apa kana pada sini ni ai koi ka home isolation kit kita wai kita kelas oksimeter kita ki ban fani guru kita wai ban fani ban sumar ni kan home isolation kita tinggi lah nang supply man ki bio posted ni nang ai ye ka buta tinggi itang iwi ba dan simptom si bangi lah apa corona case itang iwi kita iwi ba tidak home isolation tamen di sini lu di encourage home isolation ada di dan saya kalau yang besar ni I encourage home isolation nama ba feel ada kisah corona caseenter tak psychologically ijangan ada yang saya tak nama ni iba kita semua hai pada ibiang ke isolation yang home isolation kita poster agak yang isolation yang recovery hamjam employ lada kita dibagi hasil hamjam dia kabam hajan di kami tu kata beliau ketika psychological